Genesis 1 verse 1. John 17 verse 1 kuya ku verse 3. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala lezulu nemhlaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wenda njani? Wadala izulu nemhlaba. Ngiyo lama verse lesabeka ko Pastor Mthobisi kuthi abatshelani bani nga Genesis 1 verse 1. Lifisha lilula walisho sekuthiwa nje Genesis 1 verse 1 uvela uthi aha siyaphila lapho. Genesis 1 verse 1 ekuqaleni. John sahluko 17 verse 1 kuya ku 3. Jesu wathi kube aqedze kukhuluma lamavi wabheka etulu wathi babe sikhathi sesifikile khatimulisa indvodzana yakho kuze indvodzana ite kukhatimulisa ngobe uyiphe emandla ngetulu kwabo bonke bantfu kuze ite bapha kuphila lokuphakade. Oh yes, thank you Jesus. Bonke labo loyiphe bona kuphila lokuphakade nguloku kuthi bakwati wena uNkulunkulu longuye yedwa weliqiniso. Amen. Bamati na Jesu Kristu lomthumile. Uthi ungiphe amandla kuze kuthi ngidokupha. Akasho ukuthi ungiphe amandla kuze ngidoba powerful. But ungiphe amandla kuze ngidokupha. Ungiphe amandla kuze ngidokupha. Ungiphe amandla. Lo verse 3 ke ngulolona lenkulumo yethu. Kuphila lokuphakade ngiloku kuthi bakwati wena. Wena bani? Wena uNkulunkulu. Le Genesis 1 verse 1 kunenkulumo lenkulu lenenge kumbe ngeke siyikhulume sijule kuyo lamhla kepha lo Johane lo usihlanganisa nale yankulumo kumati lo uNkulunkulu loya liverse lelithi ekuqaleni uNkulunkulu. Ekuqaleni uNkulunkulu. In the beginning God. Kune sisho seAfrika ake ngisho njalo ngesingisi sithi if you do not know where you come from you will not know where you are going. Mawungati kuthi ubuyaphi ngeke wati ukuthi uyaphi. Ngeke wati ukuthi uyaphi. Mawungatati ukuthi ungibani kunetindo longeke utati kuthi dani letinye ngeke utati kuthi takho noma akusito takho. So kwati emuva kumcoka kakhulu kuze site ubona lala sikhona khona sibone naphambili. Kwati indzaba yaNkulunkulu. Lesihloko sami sithi yati lo uNkulunkulu lo matiko. Ngesingisi sithi know or knowing the God you know. Ngibese ke sengisibhala ngemagama lamancane la lo no wekugcina mncane. Ngiko ngazi ukuthi kunabono labantu. Lo no wekucala ungema caps kusho njalo. Capital letters. Bese lo no wekugcina ungema small letters. Kusho ukuthi yati kakhulu lo uNkulunkulu lo mati kancane. Yati kakhulu. Know the God you know. Knowing the God you know. Kwathi lo uNkulunkulu lo matiko. Kuze sive bumnanzi bekukholwa kwethu. Lesisekelo sekwati naNkulunkulu lo Genesis 1 verse 1 simcoka kakhulu. Kwati uNkulunkulu lodale lizulu nemhlaba. Lalabafundzako cishe isikhathi ngesikhathi boso science bathola imicondo nekuphenya kwabo lokwehlukene ngelwati lokuthi lo mhlaba lesikuwo wanini. Labanye basho bo 6000 years ago ngiko sebathi
sesiya kulomnyaka wekuphumula. Labanye bathi umhlaba una 13 billion years wabakhona. Ngiko lenye ingcebo leyake yefika la yakhuluma I think ngelithwala eBarberton. Yeah. Across wathi live laseSwatini laba ku map yaNkulunkulu ngoba kunali lithwala leli special lelingala eBarberton lelina about 3 billion years ago. 3 billion years ago. So miningi imicondo leminye itawuthi 10 million leminye itawuthi 10 billion umhlaba wabakhona. Ngenxa ukuthi boso science kukhona lokulaba suke bafuna ukukhomba ngiko babese bathatha lokulabakuthathako kuze bathe uniketa emandla kulokulaba bafuna kukusho. Kepha ke lokuhle ezulwini ngeke ungeniswe ukuthi uphendvule kahle ukuthi umhlaba wasekelwa nini. Impela bekuyawuba kuncane bekuyawuba matima kube bekuyawuthi uya ezulwini kuthiwe awusitshele ukuthi umhlaba soneminyaka lemingaki. Mawati uyangena ezulwini mawungade esihogweni. Angati labanye esihogo ukuthi singethe sabathosa yini. Kepha kabongwe uNkulunkulu Jesu uyindlela neliciniso. Hayi kwade ukuthi umhlaba wasekelwa nini. Masifundza kuJohane sahluko 4 verse 22 nemisebenzi yabapostoli sahluko 17 verse 22 na 23. John 4 verse 22 izenzo sahluko 17 verse 22. Nine maSamaria nikhonda leningakwadi. Thina maJuda sikhonda lesikwadiko. Ngobe insinziso ivela kumaJuda. Okay. Izenzo 17 Paula wema emhlanganweni yase Areopagus wathi bantu base Athene ngiyanibona ukuthi niyakholwa impela ngobe ngithite ngisahamba kuleli dolobha lenu ngibuka letindzawo lenikhontela kuto ngakhanza naleli lathi lelibhalwe ukuthi uNkulunkulu longatiwa. Belikuphi lelathi endzaweni labakhondela kuyo. Bekunelathi labakhondela khona. Bekunelathi lelibhalwe ngalamagama lathini uNkulunkulu longatiwa. kuNkulunkulu onjani? Longatiwa. Kepha bebamenta njani? Bebamkhonda. Kepha bamkhonda abamadi. Ake nje sesicabangisise lapha ke bathandekayo sijule mbamba ngana kukhonda naku. Ake sicabangisise ngekukhonda lesinako nekukhonda kwetikhathi lesiphila kuto. Ingotana ingaba yinye lengifisa ukuthi nawe uticaphele kuyo etikhatsini nami lengifuna ukuthi icaphela kuyo. Indzaba yekukhonda uNkulunkulu longamati nalongatiwa. Kulula uthi ulalele radio uhlete ubukela iTV kulula ukuthi ungeva sithi let us worship God.
kahle kahle ikhathini letiningi kusuke ukuthi ake sihlabelele ngaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu empeleni kuhlabelela kuyingcenye ecishe lengidawuthi yincane masikhuluma ngekukhonda uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umkhonda uhleti usendlini kakho umkhonda usemsebentini umkhonda uwedwa worshiping God because uNkulunkulu asimkhondiswa yindzawo lesikhondela kuyo asimkhondiswa indzawo lokho ngicela sikubone ke kulo Johane sahluko 4 la sicale khona uma sicala ku verse 20 let us be cautious on this verse 20 wale Johane 4 uthi bokhokho bethu bemaSamaria bebakhonda uNkulunkulu kuyo lenzaba kukhonda lokungasiko kukhonda enzabeni yethu hayi ukuthi ungayentsabeni niyeva bazalwane so but kukhona uyabona lesondo kungenteka libe inzaba yethu lo munye masa kulenye indzawo hayi angimuva kahle uNkulunkulu wala ngiva uNkulunkulu waseGerizim ekwaluseni la uthini lo mfati uthi uNkulunkulu sathi ukuthi bokhokho bethu bebamkhondela in this locality so kukhonda ke akusiko kukhonda ngoba usenzaweni lekahle ngoba usenzaweni lekahle why ngoba uNkulunkulu ligama lesingisi lelikhulu lithi he is omnipresent lokusho ukuthi uNkulunkulu udindzawo lekahle udindzawo lekahle ungabe uselwandle ungabe usesihlahleni ungabe usemfuleni ungabe usekamelweni ungabe usebedroom ungabe usekitchen uNkulunkulu is not confined to a location noma ngikuphi uNkulunkulu ukhona kwesibili uthi lokukhonda kwabo kubangelwa ukuthi labo gogo omkhulu bebakhonda bogogo omkhulu ngalama emagama uthi siye esontweni labo gogo njengalokulula ukuthi kumbe kulokunye lisondo olikhethiswe ukuthi wena watalelwa eAlliance make wakho wemukelwa noma wabusiswa eAlliance I think umcoka lokho kuhle kuthi sibe bantwana labahamba etinyathelweni debatali bethu noma bogogo bethu but ke awukhondi uNkulunkulu ngelisondo lagogo wakho noma ngelisondo lababo wakho uNkulunkulu akufuneki simeyamise kukhonda kwethu akufuneki siweyamise kubo babe nabogogo uNkulunkulu lithi lapha ufuna labatamkhonda ngamoya nangeliqiniso ngamoya nangeliqiniso ngoba sisesikhathini lesimatima isikhathi lesimatima sekuthi uNkulunkulu akhondwe ngeliqiniso noma ngibana ngahlabela ngaNkulunkulu but akusho ukuthi lokuhlabela ngaNkulunkulu sekukhonda but labamkhondako uNkulunkulu vele siyabakhanza bayahlabelela ngeke size sikuphike bayahlabelela abamkhondako uNkulunkulu
but akusibo bonke labathi let us worship laba worshiphako ngekweliqiniso sekumele ke ukuthi nathi sithi kuhlole ukuthi kepha mine yini lena lesizathu sami sekukhonda uNkulunkulu. Ngikhona uNkulunkulu ngoba ngiyamadi noma ngikhona uNkulunkulu ngoba kukhala kamnanzi ema-organ nemaphimbo ahlabela kahle. Ngange ukuthi ngalelinye ilanga ungeva ucwile emoyeni ukuthi uyathi lamhlambe babhimba mani angakhondi lamhlanje nangakhondi vele bekudlalwa lamuhla. Asikhondiswa ukuthi ikwaya ishaye kahle ngoba uNkulunkulu akekho akasiyo ikwaya. uNkulunkulu 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 malibongwe ligama lakho Jesu. Amen. Praise God. Nathi indlela letine lengicela kusondzela ngato ekugcineni ngalo Johane 17 lathi nako ukuphila lokuphakathe. Kuyini lokuphila lokuphakathe? Kukwati wena uNkulunkulu. Kunetindlela letingu-4 tonke lekuti indlela letingema level ekwatini. Ema-level ekwatini. I-level yokucala lesingaba nayo lengasiyo leyenele ekukhondeni uNkulunkulu. Yi-level ngesingisi lengitawuthi yi-faint recognition. Faint. Into lelufithi la ungaboni khona kahle. La ungaboni kahle khona. Ubona kalufithi. Kunetinkungu. Mawungabe kusangetinkungu. Kuthi nje kunetinkungu awukhoni kubona kahle. Noma uNkulunkulu awukhoni kumati kahle. Awukhoni kumchaza ukuthi ubona kube bengakhuluma ngemuntu. Kuthi ngenxa yalobumnyama ngenxa yalokuthi kufaint awubona noma wesilisa noma wesifazane awubona noma uyeda noma uyahamba. Faint. Kukhona lenye indodza leyaphiliswa la kuMarko sahloko 8 mangabe ngikhumbula kahle verse 24 ithi le ndodza masayiphilisiwe Jesu uyabuta ukuthi ubonani. Uthi ngibona abantu bahamba njengetihlahla. Uyabona but akaboni. Faint. Uyabona akaboni. So lo lwati lolu ngulo lwati loluthi mangabe nje ngabuta ukuthi kepha usinzisiwe yini noma ngibuta ngithi yini insinziso. Bese uthi wena ngicabanga ukuthi ngilokula yakhuluma engakomfundisi. Lapho kusho ukuthi awuboni kahle, awati kahle. Ngoba awukhulumi ngawe, but ukhuluma ngento yemfundisi. Faint knowledge. Le faint knowledge ke awukhoni ukuthatha tinyathelo letingito ngalo lwati lolungakacaci ngaNkulunkulu. Noma yini lo yendako awukaboni kahle ngangekuthi uyathi libhubesi lingakudla lingakubamba noma bowungakhona kubaleka mangabe kumbe ulibona kumnyama. Ngoba kumbe utawucabanga ukuthi hayi mangabe kunenje ekhaya uthi hayi nayi injaya akithi lele usonzele kulo likudle. Why? Because awuboni kahle. Akusilula ukukhonda uNkulunkulu longamati kahle. Longamati kahle. Kwesibili, i-level yesibili ngilesta uthi yi-general knowledge. Le general knowledge ngulokuthi uyakhona kusho njengaloku ngishito mangithi landzela mine usemukela Jesu ngithi tsani Inkosi Jesu nawe uthi Inkosi Jesu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami ngiyavuma ngemlomo ukuthi wena ungumsenzisi. So la
general unako lokucabanga lo lwati, but lo lwati lolugcina ngekuthi ukhona kusho lokhu labathinte kusho. Ukhona kusho lokhu labathinte kusho. Ngangekuthi ungasho nakulabanye. Kuthi umuntu makaphenduka, umuntu makaphenduka uthi ngiyakholwa ngemlomo wami. Ngiyavuma ngiyakholwa ngenhlitiyo. Ngiyavuma ngemlomo. So you are able to repeat, to say it again. To say it again. So kuyendeka ke ukukholwa kwethu kume kule stage lesi bazalwane. Kuyendeka ukukholwa kwethu kume kule stage lesi sekuthi kumbe labanye uvile ngisho bathandaza imthandazo lesi kumbe lesingayisho sikhuthatane ukuthi mawungasho lo mthandazo lo tindo takho tawushintsha. Uyakwati kuwusho lo mthandazo, you are able to repeat kuwusho njengaloku njalo. But lo lwati lolu alisilo lolwenele lolu sestation sekuthi mbamba uNkulunkulu singakhona kumkhonda. Kwesithathu, ability to explain. Knowledge where you are able to explain. Le level yesithathu isho ukuthi so ungabafundzisa nalabanye. So ungabatshela labanye ukuthi hayi mawufuna kusinziswa ubolingisa bani uze wende nemifanekiso illustrations ufanekise ukuthi bani uma enda kanje kumbe kulokunye so ungachaza nangesiGreek uchaza nangesHebheru kuthi ngesiGreek kusho lokho ngesiSwati kusho lokho ngesiShayina kusho lokho ngolenye ilevel ekwatini uNkulunkulu. Le level lena ubokuyihlolisise kuthi engaba kusiyo yini lele kuMateyu sahloko 16 verse 16. Petro uthi kuJesu wena unguKristu indodana yaNkulunkulu. Wagcina lapho. Wakhona kuchaza ngaJesu. But siyambona Petro ukuthi ngazi ukuthi emva kwalokho kwabakhona kuphazama labanako. Because abesengemi kulokhu lakhulumako. Ngoba kungendeka ufundzise ningicolele bothishela. Vele kuyendeka ube ngithishela, excuse me. Kuyendeka ube ngithishela ufundzise ngekulima but ube tingatsi angithi. Futhi akusilolucala. Akusilolucala. Kuyendeka ufundzise ngeChina but awucabangi nekucabanga kuye China. Awucabangi nekucabanga. So kuyendeka ufundzise ngaJesu longakahlangani naye. Kuyendeka ufundzise ngaJesu longadani naye. But wade emavesi ngaJesu. But yena nibe ningadani. Nibe ningadani. Nibe ningadani. KuJohane sahloko 9 nalapho ungatifundzela. Kunendoda iphiliswa nguJesu lebe ingabona. Makamphilisa Jesu bayabuta kuthi hawu nguwe lo. Uthi yebo. Uthi uphiliswe ngubani? Uthi hayi ngiphiliswe nguJesu. Ufike wakha wahlanganisa ludzaka emathe nemhlabathi kwabaludzaka wangininza emehlweni. Nyalo sengiyabona. So uyabuya Jesu. I think ngelanga lelilandzelako. Uyabuya. Uyambuta uthi uyakholwa yini ngeJesu. Uthi lona ungubani? But ubatshelile ngale ngithi ngilo muntu lokuthiwa ngiJesu lo ngiphilisile. Niyadini ukuthi Jesu angasendela tinto but sibe singamandi. Kupossible ukuthi Jesu akwendele tinto kube ungafakazi impela ukuthi emandla akhe ngimbona lapha kimi kunengilongasho ngako ukuthi umbona lapha kuwe. But masachamuka ngakusasa Jesu uthi uyakholwa yini?
uthi yena ungubani but ukhuluma naye akamati. I-level yes 3 ungakhuluma lokuhle ngaJesu longamati. I-level yokugcina lesiyithola encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko 8. Ngicela ukuthi kube khona lesitanginaka lapho. Le level lena ngulele stawuthi acting upon the truth. Acting kuthatha tinyathelo ngalolo kwatiko. Kuthatha tinyathelo. Thank you Jesus, kuthatha tinyathelo. La encwadini yemisebenzi yabapostoli ungafunza ngesikhathi sakho kuze sesitofika ekugcineni. Le ndoda le lomtopiya ubuya eJerusalem, location ubuya kuyokhonda. Nango Philip yawuhlangana naye, uhlangana nalomtopiya. Verse 29 bekaphuma eJerusalem niyabona kambe. Niyabona ukuthi kuthiwani bekabuya kuyokwendani? Nibonile? Bekabuya kuyodumisa. Bekabuya kuyaworship uNkulunkulu. But ngicela ukukutshela ke lokuthi lo uNkulunkulu bekabuya kuyomworship bekangamati. Kusho ukuthi ungaya esontweni worship ubuyele ekhaya ubungamati obomworship. Yebo. Ungaya esontweni ubuyele ekhaya unjengaloku unjalo. Engabe lidada ladale kanjani? Ayi uNkulunkulu wethu imali. Wenye inkukhu emantini lenetinsiba njengelidada iphuma imanti. Wenye alidada emantini. Ngabe lincuthwa njani? Wenye alidada emantini liphuma linjalo. Lomile. Kusho ukuthi kuyendeka umworship eNkulunkulu kunokunye kumbe ungaze ujuluke uguce but ube ungadani naye. But uhlabelele ngaye. Le ndoda ke beyibuya kuworship. Kumbe bengakutshela futhi ukuthi yey inkonzo beyishisa. Beba mina umfundisi Aro. Yebe kathilita umlilo. But ngaNkulunkulu longamati. ngaNkulunkulu longamati. Bese sibona kwesi2 verse 28 kuya 31 lithi bekafunza kumprofeti Isaya. Kusho ukuthi lo muntu lo uliphethe livesi uyalifunza livesi udwebele emavesi. Wavele nje wayane ku Isaiah. Udwebele emavesi ukuthi hawu lo Jesu wale ngesiphambanweni kwabanjanjanyana. But lamavesi lawadwebele awasho lutho kuyi. Awasho lutho. Ngaye ukuthi mawungambuta ukuthi ngiliphi ilivesi lelikubusisako angakutshela ha uyangibusisa Isaiah. But akamati lo muntu lokubhalwe ngaye kuIsaiah. Verse 3 mawufunza 34 kuya 38 lapho uyambuta Philip ukuthi kahle uyamadini lo muntu ofunza ngaye. Uyadini ukuthi ufunza ngaye. Sewuthi ke ngingathi kanjani mangabe kude lomchazelako akabonge Jesu. Thank you Jesus. Ngingathi kanjani kungekho lomchazelako. Kusho ukuthi kude indzaba lengeke uze ukhone kuphila ngeliqiniso ngekwembhalo ngoba ikhona incazelo yaloko lokufunza kwembhalweni. Ikhona incazelo. Sewuthini ke la kule part le sibona lo level 4 acting upon what he was reading about. La simbona sewuthi ngathi kwekuqala umnika simemo Philip ukuthi uyakholwa yini ngiverse bando 33 uthi in verse 33 njengemvu verse 33 wathelelwa
verse 34, ngisiphathimandla sathi kuFilipu, ngiyakubuta ngithi abekhuluma ngabani? Libude liBhayibheli ukuthi likhuluma ngabani. Verse 35, Philip wakhuluma nalesiphathimandla waqala ngalenzawana embhalweni. Ayi ngicela ke lapho unakesisi. Ukhuluma ngenzawana embhalweni. Kusho ukuthi umbhalo njengalokho mawufunza kuLuka 24 verse 27, umbhalo liBhayibheli yincwadi yinye. Yonke lencwadi inetinzawo letikhuluma ngaJesu. ngaJesu umhlengi. Kusho ukuthi ngeke umati Jesu ngelivesi, sitawumati ngemibhalo. Ngeke uNkulunkulu simati ngenzimana yinye, kepha sitamati ngemibhalo. Lithini ke ekugcineni? Ngiyawuthanda lo mbuto. Uthi Philip wakhuluma naye verse 36, basachubeka nendlela ngoba ziyachubeka nendlela. Befika lapho kunemanti khona, siphathimandla sathi ingani nanga emanti kwalani ukuthi ngibhajatiswe. Sengingabuda mangabe wakholwa ngeJesu, yini le yala ukuthi ubhajatiswe? Angathi Pastor Mthobi semanje akhona esidamini, singaphuma siyobhabhatisa noma sibhabhatisa evikini lelitaba. Lapha sesikuphi? Sesi-apply lokho lesikufunzayo. Umbuto lokwadzinga ukuthi awuphendvule. Philip wathi kuso, nawukholwa ngenhlitiyo yakho yonke kungentiwa. Saphendula sathi akube impendulo yakho, ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu yindrodzana yaNkulunkulu, lo Genesis 1 verse 1. Kwase kwendekani? Philip wathi indzaba seyiphelile, lekumele kulandzele nyalo kukubhabhatisa emandini. Kukubhabhatisa emandini. Lwati lonalo ngaNkulunkulu lusebenzise. KuMahubo 14 verse 1 ubothi funzela. Lithi a fool, angathi kuthi ngeSiswati lisho njalo yini, angafunzi ngeSiswati, but esingisini lithi a fool says in his heart there is no God. Sili olisho njalo kambe. Bengafuni ukuthi baphoceke empele bani kube ngathi ngikhuluma kabe pulpit. But kubhaliwe ukuthi ini bazalwane? Sikhuluma kuphi? Umuntu losilima ngekwembhalo ngilothini? Uthi kude uNkulunkulu. Ngalama emagama akasithathi sincumo sekuhlobana naNkulunkulu. Uthi angidawuphila noma kanjani, ngidawukwenda noma yini, ngidawukuya noma ngikuphi la ngifuna khona, ngidawuthenga noma yini lengiyifunako, ngidawudla noma yini, nginathe noma yini lefunwa inhlito yami. Lithi ke liBhayibheli silima loyo muntu loyo. Silima ngoba liphindze lithi kucala kwekuhlakanipha. Makabongwe Jesu. Akusiko kuphazatha ifundo, kepha kucala kwekuhlakanipha ngumesaba uNkulunkulu. Ngicela sivale emehlo sitewuthandaza. Babelo ngcwele, kuleli langa nakuleli thuba losiphelona, ngiyakholwa Nkosi ukuthi usipha inhlakanipho yasezulwini ngeliqiniso lemfundiso yelivi lakho. Kumbe Nkosi lomunye uyadibona ukuthi kule level lengikuyo yekukwati angemi kahle, akusi level lengiyo. Ngiyafuna kufika kule level letawukwenda ukuthi ngikwati wena. Impilo yami iqale kuba equality. Thank you Jesus. Ngiyabonga Nkosi ukuthi mangabe lamhla khona lofana nanangumtopiya, naye utawuphuma lapha eminyango sekwendekile lokho lokwendeka kulomtopiya. Utawuphuma sekakholwa nguwe, kutawusala nje ukuthi ayobhajatiswa. Kumbe lomnye wakholwa kumele ukuthi ayobhajatiswa ngaleli qiniso. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi inhlitiyo ibe ngileta uthinzeka.
Ngabe ukhona yini lamhla lothi mfundisi angifuni ukugcina ngekwate emavesi, angifuni ukugcina ngekhonda uNkulunkulu wabo babe nabo make, angifuni ukukhonda uNkulunkulu wase-Alliance, ngifuna ukukhondela uNkulunkulu wami. Sengifikile endaweni lengiyo, kepha angifuni kumkhonda ngoba ngisesondweni, kepha ngifuna kumkhonda ngoba ngimadi yena. Ngicela uphakamise isandla sakho lamhla, uthuthe kule level yokuqala, uthuthe kule level yesibili, uthuthe nakule yesithathu, uthi sengena ku level number 4. Oh haleluya, makabongwe simakathe. Uyatibuta uthi hawukwalani mangabe kuthatha kukholwa kuthi Jesu indodana yaNkulunkulu. Cela ulule isandla sakho nje sangesekudla kakhulu, ukhona ema-counselors latawukubona. Ngicela nithi ibone le ndodana counselors. Ukhona yini? Inkosi kubusise, sikhona lesiphakeme. Sikhona lesinye. Inkosi nibusise bantu bami, bothishela ba-Sunday school nengibonelela abantu bami. Ukhona lomunye. Nawe inkosi kubusise. Nawe inkosi kubusise. Babe longcwele, ngaleyo nhliziyo levulekile, ngiyabonga ukuthi wena uyakwathi usikumele wendeni. Oh hallelujah, thank you Jesus. Ngikhulekela Nkosi lenhlakanipho upon the counselors basahlangana bacocisana. Kube inhlakanipho letawubenda bayibona indlela nesinqumo basilandzelele. Nalabanye Nkosi lekungendeka baphenduka kepha azange babhajatiswe. Ngikhulekela Nkosi ukuthi ngenhlito yabo bavume lamhla ukuthi sithatha inyathelo sethi inqumo lesathi thatha tekukholwa iNkosi Jesu. Kumbe labanye batawuta njenga Nikodima bathi yebo ngesabile kumbe ngesabe emehlwe abantu, kepha sinqumo ngiyasithatha lamhla. Ngokonke Nkosi akwendeleke kuthunyiswa kweligama lakho ngaJesu Nkosi yethu.